ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ diabetes naba khong hamba yadaba chaba tungandaba nubigi thagi khongap changnena laktaba infertility habde angang oyu yadaba sigi problem sida phaba amadi puk amadi phaigan anisi pathan bada mate paba common oba practice kara phamaga tominasi adubu ngak amadi khwang si yam ka hena naba hypertension ki problem leiba heart ki any problem leiba hernia colitis ulcer glaucoma haiba anaba singasi leiragadi ngasigi practice ngasi tobiganu anaba henjingani ahanba losing exercise asigi maming di chakki chalan asan khong ani si isagi ko angami changda phaktok piro kusina mangna smaina tingthok piro kusa jingji interlock to piro side amada smaina hana lutharani kusi tingna thambiro adga normal breathing da luthaba ngamba chabuda smaina circle semaga hakchang rotate tawdaba 1 2 3 4 5 cos my look thaba matam jida ngamagadi si khoksa jingji thengba ngamda hona biu ngamdra na ngamdre amu handok piro normal breathing da 1 money no ju yari because my lean to biu 2 3 4 5 Sumaina isagi angabi changda round manga manga tara tara drama kun kun tobu yai mathangi sina side bending sumaina isagi angabi changda dum phaktoga thambiro khud ani je sumaina sandokpirani aduga side ama sumaina thekthara gadaba sigi kuchina sigi khongsa ji thengba ngamre yengbiro khud ama je sumaina mathakta laga thekthara gadaba mangnom da lukthabi yade side da thekthara gadaba 1 2 3 4 normal breathing kadum to view 5 6 7 8 9 10 smaina round tara kun taro matungda ngaktang maintain to biro ngamagadi normal breathing the second manga tara 1 2 3 4 5 atopa saita muk says the khongi khuji tingna thambiu mai kon biya de 1 2 3 4 5 relax mathangi jina spinal twisting ya alternate to touching sigi positions da khud ani is minus sandok pirani mai kai amarom da lei thoani ngamagadi sigi khongsa opposite ki khongsa ji touch tawna hona biro aduga kok sina maning da lei thoga yingbi gadaba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sumaina round tara ko trauma kun taru matungda round amadi maintain to view ko isagi angambi chang si thengba ngamdraga jo isagi angambi chang da maintain to bido ngamaga na ngamle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 atopa side ta mo thosi maintain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax next practice is the chapati making this is a forward bending practice have you seen mang on the look tharaga losing exercise tawdamni sigi position sida kujis minus sandopiro normal breathing da tum tapsi mang on the yari ke look thabiro isagi ngamde bi changda aduga mu maning das maina isagi ngamde bi changda lean tawdaba start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sumaina 10 15 20 rounds torba matungda ngamagadi round ama maintain to view khudom bijina ngamagadi sumaina hook sembaga khongbi sumaina posin biro that is my thenga su yai aduga tapna isagi ngamde bi changda sumaina maintain to bigada 1 2 3 4 5 relax sumaina isagi ngamde bi changda second manga tara maintain to view
ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯛꯊꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯉꯝꯗꯕꯤ ꯆꯥꯡ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯊꯪꯒꯤꯁꯤꯅ ꯚꯨꯅ ꯃꯅꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤꯗ साइड अहुमक्ता लुक्थगदबा हाबिदि सिगी साइज दा लुक्थरनी मिडल दा लुक्थरनी सिगी साइज दा लुक्थरनी अदु हलकपा मतमदा स्माइल चोंगदबा साइज लुक्थर मतुंगदा मिडल दा दुम लाखदबा को आई हुजि तौरगा उचगे हाथ बदा खुबाग अनि जि स्माइल लेबा दा थमगा लाइबक्सी लेबा मखादा थेंगबा ngमदबा होना बिरनी मिडल दा लानी अतोपा साइड दा मु लुक्थरनी अदुगा मुक मिडल दा लानी सी अतोपा साइड में स्माइल लुक्थबा को अजी पुनः तौमिनरसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्माइल 10 15 20 राउंड्स तौर मतुंगदा साइड अहुमक्सिदा ngak मेंटेन तौबिउ सेकेंड मंगा तरा नॉर्मल ब्रीदिंग दा की साइज से मेंटेन तौरसी 1 2 3 4 5 मिडल 1 2 3 4 5 अतोपा साइड मु 1 2 3 4 5 रिलैक्स सिगे प्रैक्टिसिंग असी नुटिगी चांग नाइना तौरगदी ngसाइना पंजखिबा अनाबसिंग अदु फानबदा मतेंग पांगनी अदुगा पुक अमदी फैगन सिगी सरुक्सी पाथानबदसु मतेंग पांगनी